ukuthi ngithola ama-sunscreen a-best for isikhumba esikhazimulayo futhi a-affordable ngendlela emangazayo. Okay, ngizobonisa lama-sunscreen ukuthi ever since ngiwaqala last year ukuthi ayasebenza futhi asebenza ngendlela e-right. Okay, ngizoqala no-sun protection. Sun protection iyadingakala, u-affordable kanti futhi unesikhumba sibe sihle beno-every sun. Omabili ama-sunscreen ayatholakala e-Clicks. Actually ngizothi ama-sun protection or sunscreen kuya ngokuthi uzobiza kanjani, kodwa bomabili kuvikela ilanga. Nase-Dis-Chem lo uyatholakala nakumafamasi uyatholakala. So sizoqala nala u-every sun. Every sun yena ngiqala ukumsebenzisa last year, waqala unyaka. Isizathu ukuthi ngithenge because ilanga lisekhulukazi lishisa ngendlela emangazayo. Okay, u-every sun ulasta boma-2.5 months. Nakhona bengiwusebenzisa kayi-1 usuku. Into enhle ngayo uyenza isikhumba sibe soft, sibe smooth. Okay, but yena u-water resistant noma ufana ukuthi mawuhlikihla isandla sakho kanje ulula nje, noma umu-apply ulula, applyela kalula. Into engabe ngiyibuza ngayo ukuthi ama-sunscreen abaluleke ngani, ngabona ngathi hayi ngi-dark skin, umuntu omnyama uyidinga i-sunscreen, but ngabuye nga-realize ngathi wow, ilanga liyashisa, iyona into engiyidingayo impela. Okay, nobe isho ukuthi every sun it-protects against skin damage, prevent premature aging, protects skin elasticity and firmness, promotes actually. Noba ngisho ukuthi uma uqeda uyi-apply ungayifila ngisho i-skin sakho sifile, uzosizwa si-smooth, soft, u-every sun ke lo. And then i-sun protection, ubuhle bayo ine-vitamin E. I-vitamin E good yenzela isikhumba sibe bright, not like sibe light but bright. Uma umuntu nje uthandayo ukuthi isikhumba zakho sithi ukukhazimula kancane, sithi ukukhanyanyana, yabo lo u-right impela. Because ever sithi ngiyimsebenzisa ngiyabona ukuthi hayi isikhumba sakho sithe ukuthi kancane, u-upgrade nyana. Yena utholakala e-Clicks kuphela. Omabili ama-SPF 30. Asikuya nokuthi uthanda yiphi. Le mina ngithenga uNovemba namanje isasekhona. Hlahla uNovemba, December, uJanuary. Manje uFebruary last about 4 months if possible because namanje isasiyelaka. And then yena nomgcobisa kunjenge-lotion njengokuthi lotion yena kanawo amanzi amaningi njengo-every sun. Every sun shuthi good kakhulu makushisa nani wenzela ukuthi uma ujuluka uyazi ukuthi ukhavile. Into engiyibonile le ayi good noma ngabe yini, right nayo apply isheshe blend. Into enhle ngawo omabili ama-sunscreen abayishiyi white cast, so liphuthume liwathenge yonke into izoba right, isikhumba singashi. Because ngirecommendele i-Student this one, every sun sunscreen. Ngayizama ngabona ukuthi okay iyablenda yonke into right. Ngaphinde ngabona ku-TikTok lo ngathi yathi ngimzame naye sithi emkhulu sebudlelele ebukhulu sithi ngizobona usebenza kanjani. So far angigxili lutho yonke into i-right. Omabili ngiyawathemba, ningabuya nama-reviews if ukhona usewasebenzisile ngizwe ukuthi angiphatha kanjani. Okay, ngiyabonga kakhulu-ke. Ningakhohlwa ukuthi ni-like, ni-subscribe for ama-video la khona ngizoyenza i-skincare routine, ngibonise i-skincare sami before engisenzayo, before ngifaka ama-sunscreen during the day. Thank you.